Hello guys, nishimiye kuba ikaze kuri YouTube channel yacu. Ndashimira by'umwihariko mwe amaze gukora subscribe, naho utarakora subscribe, iki nicyo giye kugira ngo ukore subscribe uzajya ubona ibiganiro nkuko ubyifuza. By'umwihariko yani kama kawaida, yani macho yanakuonesha turafise umutumirwa hangaha, sibyo? Amasaraguha rero iyo dufise umutumirwa niyo mpamvu tuba tugira ko tuganire nyene, sibyo? Nk'abantu muri mu Burundi mu bigo bigiye bitandukanye tugira tuganire tumenye ese Nura n'umukobwa witwa Nura rero none uyu munsi nyene twifuje kuba twamutumira kuri YouTube channel yacu tumenye njyana yiwe. So Nura, iganiriza abafana bacu babwire nyine uko ibintu nyine babimeze. Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye kwikubitiro. Umwihariko wa Super Stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa. Nimero yacu 0794595362. Hello, mbanje kubasuhuza nkuko bababwiye ni Nura, nkunda kugirana ibiganiro n'aba bantu nk'abandi umutumirwa nkuko bantumiye rero kugira ngo mbasobanurire buri kimwe cyose ku bibazo mwagiye mubaza mu comment mwagiye mwatera. Amuredi rero kubasubiza feedback zanyu. Okay, reka dukomeze tuganira mukurikirana ibiganiro byacu uko nari babwiye ni Nura. Aya, none umunsi rero Nura yadusuye, sibyo? None umunsi Nura yadusuye tugira ngo tuganire nawe tumenye njyana. Nura, hari akantu wigeze gukora ugaragaza imiti. Ese iriya miti hari umuti wongera imboro? Koko imboro irakura ikaba nini cyangwa ni bya bindi byawe byo gutwika ukimanukira? Tubwize ukuri. Ntago ari byo gutwika nk'imanukira, ni ibintu by'ukuri kandi bikorwa bigakunda bikanagaragazwa neza ko byakoze. Nyuma bakaduhamagara bakatubwira ati imiti yanyu, amaproduit yanyu arakora kabisa. Kuko aka kanya umuti mfite ngiye kubereka, hari abagabo tuba twaragiye tuganira ku bitsina bijyanye n'amoko y'ibitsina by'abagabo. Aka kanya wa mugabo mvuga ufite imboro ntoya, ufite agatsina gato, kambivuge gutyo kubera ko nkatubye, kubera ko nzi ko mfite iyi muti uri bukemure ka gatsina gato yahubwo kagahinduka igitsina. Ese ngiye mfite n'amatsiko, ako gatsina gato kitwa gute? Ako gatsina gato kafite paseri imeze ite? Ni imboro imeze ite? Tubwire. Ni imboro imeze ite muri rusange? Nyenda yivuga kuko muranzi, sibyo? Ahantu henshi muranzi. Yani Jennifer kama kawaida. None se mbwira iyo mboro yitwa gute? Ngo nyine tuze kubwira n'abakunzi bacu bajye bakurikirana iyi miti bamenye n'ikintu bagiye gukoresha. Iyo mboro yitwa gute? Kenshi cyane iyo mboro nyine ifite agatsina gato yarigiye usanga abagore tubifata bitandukanye. Bifite bitandukanye. Yego, nshobora ngiye kuyibona nkabona ko ari gato nkakita wenda kayoka, we wahura nayo ukaba ufite irindi zina wayita we nahita nyamunenga nyine nkuko nk'ibisanzwe. Ndumva ubizi. Ariko impamvu mbivuze gutyo kayoka, hari abagore bahamagara ngo umugabo wanjye afite kayoka niyo bazi ko inzoka abagabo bose baba bafite kayoka. Abagabo bose nyine baba bagiye bafite imboro zigiye zitandukanye nyine nk'ibisanzwe. Alright. Ugasanga umugore aramamagaye ngo ko umugabo wanjye ngo afite ngo akaboro gatoya, nk'abatisa ku kaboro kitwa gute, ngo kameze nk'akayoka, niba inzoka bamubara nagusetse. Rero reka nkubwize ukuri, ngiye rero n'umugabo ufite ako kayoka nta nubwo ashobora no kuba yanangira. Umva, subwo yanangira he? Nta nubwo yanangira no mu biro byanjye. Kareka ibyo by'ibibero rero sasa nye ntago nshobora kuba navuga ngo arandongora, yandongoresha iki ubwo ngubwo. Sofu kereka wa mugabo nyine ufite rwoga mabondo man, niyo mboro nyine tuba twumva ko ari imboro nyine imeze neza kandi ihagaze neza isiramuye. Yani wowe ukunda ubundi yihe mboro? Turaza kugaruka tubabwiye n'abakunzi bacu badukurikiye nyine
Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara, kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Superstamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama-infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera ku batumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Superstamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani ku wayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa. Nimero yacu 079 04 59 63 2.